قلوبهم وهم يخصون فلا يستطيعون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني يشكرون واتخذوا من محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ومن نعمره ننكسه في الخلق. مرشدime, خورشیدime, شهیدime صلاح الدین، صلاح الدین، فلاح الدین، صباح الدین، صلاح الدین. عمر یا پیغمبر یا ور حسین رهبر دلبر ادیب سرور صلاح الدین، صلاح الدین. لساغ سردستان چراغ کردستان صلاح الدین، صلاح الدین. ای دلوین وی غم روین هی خوش بیوین صلاح الدین. آب حیران یاد قربان باب خورتان صلاح الدین. شاهی خور تو جوانا شادی کو مو دیوانا غازی قدس و زمانا صلاح الدین، صلاح الدین. غازی امت غازی ملت سازی عزت صلاح الدین، صلاح الدین. Çevre kuşatır beni, hazan iklimi zorlu başlar. Sinem şerha şerha, gönlüme kor düştü yine. Yayladan haber var, sevgililer göçtü yine. Toroslarda sessizlik, Toroslarda direniş, Toroslarda Hüseyni tekbir, yankılanır durur yine. Yan medevşi davaman berdaye, haya mecmetüneye. Gelin Müslümana, hep dava mezin dava Xudaye. Eğer emni dava Xuda, Xudi dernekebin, emi bixisirin. Xuda ver dava Xudi derkebe. Roja Hudi, vakta xebara şehadet Resulü Xuda hat, inek sahabe behevi bun. Du Kur'an'ına jibovan sahaba, jibo durumavan, ev ayet nazil bu. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Muhammed ancak peygambereke, beryavici peygamber hatine, her ev vefat bike, ya şehit bike ve hunili serpaniye kwe, disa vegerin cehaleti, ki vegerin serpaniye kwe vegerin cehaleti, ne kadar zararı bilin Xudi. İro emri dava başlayla Xudi dernekebin, ev dava ne muhtacı meye, ev dava em muhtacı ve davane, Xuda ne muhtacı meye, em muhtacı Xuda ne. Xuda evvel dava Xudi derkebe, em bi dava Xuda bi kıymet dibin. Tarih şahide ki cana hinek sanatkar, hinek hünermen, hinek nivîskar, dudunama Xuda, ömrü Xudi diborin, nayin fankirin, kıymeta eseri wan, di pişi wan eti fankirin. Hinek eser hene, dudunama Xuda nayin fankirin. Me bi şahsi Xwe Salahaddin nedîti bu, lêberê tevgera ku wî danî, eserê ku wî danî, tê zanîn ku Salahaddin zilamekî pir mezin bû. Xwezî me jî ew dîtiba û di ders û teîlimê wî de me jî destgoderî kirbana, me jî ew nas kirba. Alimê vê esra zendikûn ku me bikujin, em ê dev ji dava xwe berdin. Lê nizanin her ku me dikujin, ev dava betir geçti be, betir sağlandı be, divarı ve davet betir asastı be. Dibe davete Xuyna Habil heye, Xuyna şehit Peygamber Yahya و Zekeriya heye. Yuridun en yutfu nurallahi bi efvahihim ve ye'ba Allahu illa en yutime nura ve lev kerihel kafirun. Duxazın bi devi xwe, dava Xwedê bemdînin, kafir nexwazin jî evê Xweda nura xwe temam bike. Bi şehadeta van şehîda kafir û zalim, o münafıkat gotun kay ev dava
evi bitefe bimre li nizanibun Xwediye ve dava Xwedaya nizanibun evi dava Peygamberaya Xweda evi alikariye dava Xwe bike Selahaddin rokeşi bavê xwe wiha got bavê jê got lawkê min ev zarokên têcem te solê wan 4 tilîne tu çi tu nari bi hevalê xwe nagere tu bi êvek xwe nagere ya Rabbi tu va şehîda ji me qebûl bike cana lîder û serwerê Müslümana şehîdî kevin zalim ya qebra wan berişêrin ya jî nailin em taziya xwe deynin wek Usamedî Uzeman وك شيخ سعيد وك حسن البنا وك شهيد سلحدين لبلي أمه بيدارن بلكي لبي آلية قبري بحزار لبي آلية قبري بحزار ملك خوش آمدي لكن ولعنتي لقاتل ودبالين أي شهيد غريبية رجه شهيد بون غريبية أفقش غريب بون. Bu dava şehitlerin kanı aktıkça devam edecektir. Bizler de bu şehitlerimizi unutmayıp davalarını sürdürdükçe onlar ölmeyecektir, yaşayacaklardır. O yüzden şehitlerin hayatı bizler için daima örnek olmalıdır. Bizler de çoluk çocuğumuza mal, mülkten ziyade böyle manevi miraslar ve cennete verebileceğimiz mükafatlar bırakmaya çalışalım. Ensarullah'a Yemen'i o hamil mü'minu mücahid mirhasu memleketi جبو آزادیا غزه و قدس شریف و تمام عرض فلسطین جهد و غیرت و مجادله لکن صبر و ثبات و سکینت قوت و نصرت و عزت و ظفر بدوان و غالب و مظفر بکل سر ملعون سیونیس اسرائیلی هر فوزه و روکت و بمبا و یریشین باویجن سر ملعون اسرائیلی راست قلب و قرارگاهین تل آویو İsrail'de isabet bike. De merkez u ciyen stratejik İsrail'de isabet bike. Be pişta Siyonist mel'un İsrail'e bişkine. O İsrail'e husran u helak bike. De ber da'va daya mukaddes de harç kirin. Ey Rabbi Hamid u Mecid. Jwan hazar cari razı be. Allah sağ olsun.